Soalnya kahapan hukul rajai bapak siang kami agi pada dulu si kota. Betul pak? Gabit dos rohata ditakan lagi. Awa magalusi. Mau lihat mah di Tuhan terpentingkan bahasa. Mau lihat mah nabi kita saluna. Di hamuna agi lipat tubuh nami ima si kota. Baik. Puji Tuhan terpentingkan bahasa. Siapa dia hodoh hita hari paso. Boy hita baju babuhi di bagasan laski roha boy kolah sita apakah di bagasan tijon agi duli nunga tutakas di badan daun kamuna apakah di bagasan sadarion nabatu duhum aku hamuna agi duli nasi sadar